Kani gade ke Patisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasngi. Kat nang mi kisngi, ki kam Thombor ki kentai bagi kena kentai, kila nang kiu. Watlah ki bor jong kaan, ki yai tuat bat pengat yaki nong lek kam sneo haki kendon ki bating e. Sakawai ni ki jingja, Thombor ki kentai. Kala ja haka arpnyo terik mentau benai kala lengkot, haka ba kawai kalong kami ke belatep kerteng, kum ke kong yai ne Pakem sanpu asnem kerta. Kala syak syok syak dan, halau jong Kurim, Haduh bakan demen saw, bat Khlad no. Kajing man saw jong kani kalong kami, kala ja kambon haki benta jong ka khle, bat kedur keman. Kani kajing ja kala ja haka snong, nong rengko, ke bahak Papua West Giant Hills District, bat ubreu balale yakani ke kam Thombor, udai belatep kerteng, kum Marbuh Pakem, saw posnem kerta. Bat ke bakham skosi yaki nyongot ki khon, jong kani kalong kami, ki bamdai kepa yauni, ubrale yakani ke kam. Kalong bawatla lapan kit no marmar yakani kalong kami, Shan Nigram's Hospital, tang hakasengi babut. Handai kani kalong kami, kala Khlad no hni kasengi. Ban kham sha shushu halor kani ki jingja la yo ro ban yakren bat ka wai ni ki khon jong kani kalanon kasamla kamju hi paya papeng arp saus nem karta kerja ko pajan miet khandai steng kumtu arnyo terik tu saja khandai steng usha kisha sho tambah Haduh banda poi shi yang kumtu shi post bawa nanta de kapor barak ki briru kamet kamlong syure setang kemensim kadang pe tambah kamet kala yu por bangi tip ru ngim tip rabe im dan ba ila long kum tu bi ang be e ba thia swama hadin dala mut pensum bade kamet kala e hanong ko hajan snong jongi hi kita por ba ngiyo ya kamet jong iru hajan footpath ban le she yang jongi nong rong ko is west jantia ni bandra tu ke Sunday men step ha civil tambah ki ong bangim la syure civil yelong tingira pada ha mission ha jawai ha ki ong imla ba dan CT scan anta pada ngila ya poison isha negrim te marsen poi te bang ini ya tho bai ba isha sho anta kila ong haban ha sho ulok le jong hi ke tambah pana jongi Marbuh Pakem ha ila dun kun ini pan dan re tambah kila isong la news nem tambah dan kun re san QR kutu ini pana jong kila ju sho man kapor isho tambah ime im yathu yangi namar ba iong ladangi yathu ro unsa sho yangi namar brebas news sabaula bun hiki kamba ula yesho kumtu sho brew nanta pada im yathu yangi ime iong e bangan yabe yakti jong u ti im ju yathu ro yangi te manha kaneru ki pisaru utu pisaru da yathu yangi ru ula bateri himnu datang tu kesngiru ngilap bateri po sengkli nanta pada im junur ban yathu yangi teledangi pen kendri ak tu kepor bo syo imeru la penyap yangi nanta takadau ngiru ngitiang hiban aikis yo unsa wan thang pada ki yang kesem jongi am ki doktor kila ai ketuka MS KSM tengiru haban adle be yakata nangkong tengim nut re ban ai yo baja e yangi hiyang ngitiang yo penstam yangi hedin kay namar ba ula ong la de PI jil yang aru tang si singi ngalalai namar image nga beruspa tang si kenjon ngalalai tang si singi ngalalai takadaw ngitiang takasngi bang ngitiang ban yitu civil yilong ru yo ubut din yang en din takadaw ngi ong be ba iur hadin pada ki doktor kila cek tekim ngi chura ba iur tangin ban se ban yitu ban le lakin kun bakan no nek kun basaw tanu ngodi dan kun ni ko in image nga nyungun iko abe kin ba iko ka jingiram manapi ru umdai tang na ki polis iko abe ka jingiram napi bangin light na kita ki aka hadin habot ru iko abe be pensim khia ya kan ni kam yo ka jing pen saja ya hoi hapen saja kat kum ka an namar image ngiru la Khlad dei sudah tambah iman sama tengah ko abe pensim khia em idang lai luit be menta ngimtip ki bahayang jong i la le kumno ngin IT be shapi be pin le ya ka badon kam